Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. All aspects, the ground swimming pool is ready to inaugurate. This swimming pool has been constructed by the GSIDC. So by 30th of May, most probably tentatively, government is going to inaugurate this swimming pool for the public. That is what I have decided. I have already given directions to my officials of DSY to make all the formalities. See that whatever the infrastructure has been already created and it is in the not on use, we have to put all this infrastructure in use. Then only ते बरें उरपाक शकता, तेजे मेंटेनन्स जावपाक शकता. बायणा रवींद्र भवनाचे काम हातान घेतला. सगळे भवन जाता तितले बेगीन सुरू करपाचे यत्न चल्ल्यात. जात तितले बेगीन तुम्ही तो एस्टिमेट प्रिपेअर करून ती AC डक्ट सुरू करून परत जसो जो मेन मुख्य जो ऑडिटोरियम जो आसा तो परफॉर्मन्स जो स्पेस जो आसा तो स्पेस लोकां खातीर लोकार्पण करचो. दुसरी गोष्ट बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां मेंटेन जें करपाक जाय तेजो सेकंड फेजीन आमी एस्टिमेट घेवपाक जाय. एज फार एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसा की जी इन्स्टिट्यूशन आज 60 कोटी 40 कोटी खर्च करून आमी बांदिल्ले आसात तेजे मेंटेनन्स जर ना जाल्यार एक दीस ही सगळी घेवन आमी पडपाक शकता. हें जावचें न्ही म्हणून आजची म्हजी ही प्रमुख ह्या रवींद्र भवनाक भेट जावन आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.